Watch at your own risk. Ang mga sumusunod na eksena na inyong mapapanood at mapapakinggan ay char lang. Ganon. Hello Luzon, hello Luzon, hello Philippines, hello world, maadjong hapon ninyo guys, kaya ang oras man karon is 4:01, so mabuji pag kuan patong sa alas 4, di ba Piang? Alas 4 pa no? Di ba alas 4 pa ko no? So karon guys, ako dahil si Kuya Renz. An Army Hinampas. I'm Marlene Hinampas. And welcome back to my channel! Yay! Yay! Kuya Renz! For this vlog and for this video guys, among buhaton kong adlaw is may mga lingaw guys, dere kay gahapon ang alimutan sa karon ni uwan og kusog. Daingon ko, oh my god, mga kauban ro guys, kulbaan na kay agamo ko mga sinaw. Na guys, Pero kung na siya, lights. Daw sila wala yung maulin. Wala mga sinaw. Dami ring light. Ay, Ma-rich sa mo, personal rich. jud guys is mga hamis sa bignaw. Depende sa katunga. Basin mawaki na. So karon guys, ang among buhat ng rest for this vlog. Ang cellphone ginoo ko. Ang cellphone ang buhat ng for this vlog guys is kuan na ay magjujuwain o tutupahin kung siya naguman i-rate na mo nagumag-rate among i-explain anong jujuwain or anong 9 ra ganyan among i-explain guys bang anong karang score mo gihatag. So ang among kategorya ron is mga Korean actors o Korean K-pop. Why? Yehey ka. Mga Kumbali. lucky ni guys kay may mga like kay mga busok. Tingog po dyan. So guys, ang atong first is si Who's that? Kim Jong-un. Nana sa mga drama. Oh, nanis kuan guys kanang uy na magudis kanang kuan kanang sa ila nga. Hala, Mr. Queen. Ayan. Oh, Okay. Tagalog. Nasa si Mr. Oh, Queen guys. I know, I Yes. guess. Nasa si Mr. Queen na kasi nasa si Mr. Queen ni si Jack kani si Kim Jong-un. Ang ahong yat ako na muna. Okay. Ako una akong i-rate then jujuwa sa ang una is tutropahin kay ngano kuan siya kanang kuan ang iyang kuan siya gwapo pero ang iyang mga hairstyle di siya bagay kurang tutropahin siyang i-rate siya og 1 to 10 ang i-rate siya og kuan mga 8.5 8.5 siya daw one. Next Okay. Jujuwain. Anong magagawa? Laging na Ay, man. Ano? Kanang good. Kanang na ay. Siyempre, gwapo siya taas ilong dyan. Ganahan ko siya haircut niya siya. Kaya di ganahan na mabig pananaw guys. So, Yeah. ganahan ko siyang haircut. I-rate og 1 to 10 Ang i-rate siya is nana sa 9. 9 9 nobody's perfect. Kikiduri. Next si Arame guys. Lodi. Miminyoin daw. Tatrapahin. Tutropahin nga naman po. Why? Wala. Explain why. Para ganan ko siyang batasan. Naong palang dahil. Oh, you know what Pay brief. Pay brief. you don't know what is yung Pay-pay. batasan. He said that he know the batasan of that guy but he did not meet up. Wala, in this English na. Wala na, no speed na po. Rate 1 to 10. 5. Five! Oh my God! Pahin, oy! So next na mo guys is kuan. Ay si kuan day guys, si Kim Jong-un, atong basahin Kim Jong-un. Si kuan day atong naman ay kuan guys, murag silbing kuan ba ijang. Si Kim Jong-un guys is di man mabalay man eh. Ang basaw naman, Kim Jong-un is a South Korean actor. Yes. He is best known for his roles on television series Welcome to Wakiki, Crash Landing on You, Oh! and Mr. Queen. Mo na siya. Born on April 5, 1990, Oh, age April! 21 Shout out sa mga Wala, April April, dyan! birthday. Birth month April. Ikaw nag-iisang May. Busan, South Korean. Height, Oh my 1.83 meter. Yan. Kababayo niya si si Jungkook. Oh my God. So next na to, I see. Uli ko gilat na. So next na to is si So na yan? Osihon. Osihon! Oh, shout out sa EXO members, sa EXO fans dyan. Uy. Huwag ko nakailhan. EXO fans din ako
Ag-awa ni guys is kuan, gwapo jud kaadyo na perfect. Yes, perfect siya. Jujuwain kay nandun jud sa jo. Madyo niyang April po ni. April po sa EXO. Oh my God. I like it. Eric I like Nog her nose. 9.5. Kay gwapo jud siya guys, lami pog hairstyle. Ako na, ako Taas sunod. og ilong. Well, ano, kuan siya, jujuwain. Kay I like your nose and the style of your Bitaw, taas hair ka and dyan. then her eyebrows and his eyes. English ang kauban ron guys. And Sana. his face, oh, My everything God. in his face, Nose beautiful. medicine. Handsome pala, handsome. I like it and I Wow. rate him. I rate I rate him 9. 9. Muha. Tutupahin. Kung tuturbahin man, kagwapo. You're so ano ani. talaga. Mm. You're so mean. Wala si Sion guys, sa EXO member nara. Wala ko ramdod ka guys. Grabe ko po ha. Rate. I-rate ni mo uy. Rate 1 to 10. 1.5. Kitiratik mo atong score. Alam makita ganin si Sion na marunong jud ka. 1.5 Wala ka. guys. So next guys, si Sion di ay itong basa nagyang kuan. Iyahang kuan. Sihon. Better known mononymously as Sihon is a South Korean rapper, singer, songwriter, actor, model, and dancer. He is a member of South Korean Chinese boy group EXO, its subgroup EXO-K, and subunit EXO-S. Born on April 12, 1994. April 12. Yes, Mangudong, Seoul, South Korea, and 1.83 meter ang inyang height. Meter? Meter, millimeter. Meter, What's that? Ginawa ko wakwak. So next na to, next na to is, Ano yun? Ah! Logo. Hindi Do Kyung-soo, mo next EXO. One guy, jujuwain sa 9.5 kay una perfect dun siya ka, John. Diyan ka mo, Yes. kanang sa medyo right mo diha. Ako kay Kuan. Jujuwain syempre. Jujuwain. Ganahan ko kasi siyang Ganahan ko siyang now, especially his voice. I like very much. I rate 10. Oh my God. Of course. I like D.O. Nakatunga hinuktungan. I-rate. Speechless. Yan po nag 1.5. 2.5. Tutupahin. Lambi Lambi magbuit. Ano lambi na buhit guys. I-rate. 3. Take mo atag. So si Jeong Kyung-soo. Is better known by his stage name D.O. Is a South Korean singer, songwriter, and actor. He is based known as a member and one of the main vocalists of the South Korean boy group EXO. January 12, 1993. Guyangsi, South Korea, and 1.7 ito ang iyang height. So next na to I see Mano siya guys, si Yoo Yang-ji. Sino yun? Okay. Naanis kuan, naanis ka na Love in the Moonlight? Mr. Queen gyapon siya katong kuan bitaw katong katong nakaangay sa katong night kuyog ni kuan ba? Katong maid. Makaajay. So jujuwain kay klaro man jud ka na taga gwapo man gyapon. Well, ako Jujuwain. is Mm. I think it's tutupahin. Charot. Yummy. I like ako sa Oh. ganahan ko siyang naong niyang formas iyang buhok. Pero I think lang, tutupahin lang. Nagpataglaw. Virus. God, I rate 7. 7. 7. Izuwain. Oh, Jujuwain. Jujuwain. Hubo. First time in Sunod. first time. Si Yang Yong-ji di ay guys, kay sa kuan kanang naay. Ay, dapat tanay pa BTS ano? Na BTS. Secret, Yang Yong-ji guys is also known monomonously as Yong-ji, is a South Korean singer and actor. He debut as an idol in the 6-member group BAP Niyan. debut as an idol in the What's that? 6-member BAP under TS Entertainment, where he served as the main vocalist from 2012 to its dissolution in 2019. He released and debuted in my album Fancy in April 2019. January 24, 1994 in Seoul, South Her birthday, Korea. his birthday. So next na to I see Dapat tayo pa. Tong tong tong. Damn! Oh
guys. Mugmag. Murag, siya pang kuan eh, marag. Ay, wala ko dala. Isa na. Pero siya guys. Oh My God. Klaro, ito marunan. Si Jung Jungkook. That's my husband. Oh my God. So, agawa guys is tutropahin. You know na, gisa to I can. Sige. Tutropahin siya ang i-rate og 9.5 kay kapag po. Aga ko kay, you know, ano na siya. Murag perfect react ni kay siya mga idol guys. Yes. Sa isang Jujuwain. cellphone jud guys, tanan Jungkook. What's up? Gusto mong proof at charot. Siya bro. Tanaw, guys, ako na-share din dyan tanan sa mga photo na ako si Jungkook just because Jungkook has my bias at my husband. Oh my God. God, I like to kiss him, but kiss him and kiss him. I like his nose and Yeah. his face, all his face. Wait, And kasi English lang I ako. like his, voice and his golden mark na yung BTS. Batansin nyo na! Sarangyo! Sarangyo, opa! Sarangyo pa, and I rate him 100. Yes, 100. Basta 100. Yes, 100. I rate him. I love you. I love you, Sarangyo Jungkook. And So next. I am your wife. Malapit. Magaling-galing Wapoy, judge. wapay. Judge, diha. Judge. I'm your wife, Jungkook from Nasaag-saag na kasi guys. Specialist siya, guys. Speechless Oy, that's na. your Speechless bias, na. you know. Oh, di So mo na big. bias. Buti ka saan mong kahoy. Di gali. Yeah. Ko. Sige, tutropahin. Oh, trapahin no. I hate you. Nagkikidrin. Awan ko. Ang sige. chichulain. Si Kwan guys, Jung Jungkook. Better known mostly as Jungkook is a South Korean singer and songwriter. Yes. He is the youngest member of and vocalist in the Oh. South Korean boy band BTS. So why birthday? Nasaag yun. His So next. birthday is September 1, 1997. Alam ko no. So next. Of course, the favorite of the world in the universe. The number one world. Number one world. Kim Taeyong, of course, join because Kim Tae. kitang ilong guys na ay murag maklaro jud bunga na pariha mig Hello, smile. eh. Na pero mig smile, back si smile. Back si smile. No, bagal man ako. Smile. Kalibangon. Kalibangon smile. Kim Taeyong kay join rate og 10. Next, Oh my God, nini. it's hot. Why? Rate 10. Why? Reason. 100. Ano? Why? Ngano guys, kay si Kwan guys, Kim Taeyong is murag pareha mig attitude ba, murag joker po ni si Jaunja. Lami po patong-patungan. Lang ko no kikijurin. Chalain. Next. Come on. Well, you know, Kim Taeyong is the best friend of Yeah, Jungkook. Jungkook. Yeah. and I like the ship them. Bigkook. Well, I like him as jujuwain. Ay, tutropahin because tutropahin rather because I have my Jungkook. Okay. Then I rate him to Uy! Ikaw son. 9. Bukon ka ron. 9. Next. Tara, okay. Kim Taeyong, also known by his stage name V, he is a South Korean singer, songwriter, and actor. He is a vocalist of the South Korean boy group BTS. December 13, 1995, Yes. Bisandong. His Siya. birthday. So next, Yeah, December 13. taran! So, yan. Si Jo Jong Suk, kung naman kunis katong kuan ay bugong katong ilang BL story nga bugong so, basta bako dinhi siya kuan guys na familiar na mo pero nakakita mi sa Rida. Yes, pero Ay bugong. So agaw guys is tutropahin pero I rate kuan guys kanang na ay 8 kay ang rason guys nung tutropahin kay 8 kay kuan di ko familiar sa ijang kuan pero nakita ko di kayo sikat si Zaguro pod bawo lang pod. sikat na siya sa ano, Korea. Mm. Pero dito hindi. So mga to guys, so naka mo. Ako is, Ako sa. Tutropahin niyo bulo. ako kay, Oh, to pa bulog. ganan ko siya,
Rate Wait. 7. Ganun ko siyang mata, and pinama siyang ilong, dani, rapo dani. Yung agtang, yung buhok, pero Damas. I think, tuturprahin. Kuan, I rate 7. 7. Di 7 and a half. So, Parang mini. sa men Joanna. Ah, nagit-git na mi guys. Ito na Grabe. kayo na kayo pakita. Oo, Alay, patay. Kita po ko, na-recite na ako. Ayaw ba? Pasensya na kami, So, may. oy. So, mara mas to guys. Ano na kaya ko ipakita mo? Dapat ko na siya ipakita guys sa ijang picture. Asara to. Isa mo na. Kayo. Ano tapo to guys? Baka naigapit na to niya. Si... Ay, si Kuan mo na nato na. Si Jung Sok o Gdapa Jod. Yan na ha. Namo man ni siya. Ji Chang Wook. Una mo naskuan. Uy, kato mo naas ka ng Kuan sa katong Kuan. Kani guys. I like him so much. Very very much. Ito. Kisa na si. Si Nam Juyuk. Nam Juyuk niya na pa jud guys. Kisa to. Kalimot ko dyan lang. To si Song Joong Ki. Wala ko si Song Joong Ki. I like him. I So, like 15 biri naman biri na biri. siya. Atong hour out, 26 minutes na. I like biri biri biri. So, mara mas to guys. Daghang salamat O na gani enjoy mo. si Sung Kang ito. I like him. A lot. Mara to guys. Daghang salamat na-enjoy mo sa mga jujuway na gamong i-rate. So, don't forget to like and subscribe naman sa YouTube channel. Ako rin si Kuya Renz. And we are her cousin from South Korea. Maraming salamat guys. Bye-bye. See you for the next See you for the vlog. next vlog and comment down below.